Hakanu ke jaka tang syukran syapang upan saw bat ketung tam baro ken mau ben ya ke UNI cafe ke dukan bampan ke bapau nam bah hakanong ba ke badan ha mau lai mau ro kani ke jaka bam ke kring om tang yaki samla Henry yaki belasan ban kualit mat bampan bat tungtap ringkat ki jajur baharukam kabapen bernya yaki nong let bam kadai baki yoru pan post pat yaki dur bam pan haki rinsan social media la kalong ha Facebook, Instagram, batru haki YouTube. Nalor upan saw bat tungtam kane kedukan kaburu ya ke jaka ki jaddo papun bat kiwe nakaliang umau por haba bodin ya ke jing syakri jong kane kedukan kabakelalong kum ka yeng bagi padba ki wan ban bam kedang man kapor la yo jing tipru baha ka jing syakri kabalayat minta la khandai snam baro ki nong wan bam ki ai ka jing yaro nakaliang utrai jong kane kedukan ba wan pai nong rum ule thu uyai syakri ban penbiang ya kabam na kabenta ki padba ki bawan bam syakani ke jaka ka kubor na kalyang utrai ka UNI cafe syakiwe kalong bangim day ban syaptiang ban seng ya kanu ka kam day ban kut jingmut bat ban perkhat jingai uang ru baday ban scam ka jingmut klam kin randin bat ong ru bakum kisamla batrang sengkam lajong ki day banwat kilat kilenti na ki skim baka sarkar ka ai kalat ban seng ya ki kam lajong ban ai keteng UNI cafe jing sa pi bat nga ka nong ye song ne po mi dem ni di sa pi da ka pareng ong UNI bro kiaro ya ka jingbam kini ki phan batuntap ba phibu kumno pi poi perkhat ban sedang da kini ki jingbam khamtam ban bu batuntap ringkat ki jur ka jing perkhat jonga long ba bu ye ni phan tungtap dorong mga kamau po dang res ngadan ini ke jaka bagi wan bang gitu di masuk perkat kan ini dang risi bampan akan mau kan ba ni song lang si sistem ni song lang bat di bampan dia besok ini pak di mama ngane di pesal di pun besongan dia bam tuhan dia ngasa ong nasiwan jumpa perkat jangan ber ngarungan bahabangan penini yau pengarungan ano tau pan kan timbang mga iba bu nangim tang na bun kambra ini tu kana su ini keren su di kapan nang ini ba dapat ngan ra upan patang
kita mobile su kan nama gai ni hab kho ya kan nak ti kaja bok ti ni bu nak mobile harut ti mata fi bu mobile harut ti bam tu kan dia buan ti kelaya keren padam nama gongi khasi ya ong bangiwan kita ka ni ong bangi dei kita ke ni hat pateng ke jenis tu hana ni kita oral tradition am Mereka mencapa beranya pun kamakan di mobile ni keren su iu iwekan. Tiga jengon rak ini pun kalau berkenal podang red, bandar panput, mentau panput akan kita menyo, dadang iyo ru kamera menyo pansau ru panput. Mencau panput tinggi ini yo, mentau te dong menkir dengan lah iban buat restoran nama gini haban wat, menaki nong di pan, di dah lah bu yang pan ni seipat dengan jeng ini kena samla buat nang ni kiwan yang lama kini kepada ni ni merah parat tu kan dah kiwan tu ki dia sang kan kapan keman kan banyak ibang mana ba sia kisam dia bampan kim ekran kim lek mobile deki dia tu kana kan ko bampan te kumba kat no berni pan piset set aga singi dia por swa lockdown ni set pan kumanyo tu adu pra berni si singi Tiada tu baca kalau lockdown pan mentang set sang ar berni siteng menilai. Tinggi asang pick up yang mentang marba. Nado lockdown sang ila kham dunah ya kata kajing setan masih dia kham dunah. Hal akhiran ni kapal thairu sakajing ram. Di kau yang cuci dan ar mentang bagi ai pan sau ni. Di video si orang bagi ai pan lek teng-teng. Di mencua apa gidang sedang man ai pan sau ni kong ni mengi. Di ni iPhone sao tengiyok ban iPhone sao baru sistem lain nak Januari Februari March April ni miok nama ba mendai ke ayam pan sao kasi dah tu kipor ban mendai ayam ni le amno ni sem dau pan sao na po Garu Hills ni ai ulong thiang tu pan mo mala te mentapat mabon ki restoran kita astang banyak ai pan sao kita ki jaka kita malek delivery pan sao ban ni ban poi pan sao yang ba website kembali mengi te ka penlong yaki bakin akal penlong yang ipat ba Nimio sebenarnya iPhone sao nado April hadu Desember niok tang hadu Oktober mau iPhone sao long kanem hayo kan te ka ipa ka penteman ni kalong ba kinong rapa minta kira kamyo agi banyak dia iPhone sao ani hatu kibawan ditang ki khasine kiwan kibri bana baru kiwan jingsa kan ni hagan ni ka cafe ni temu ba jing temu jungi ka de ceng dia ki de lejong magi jing bam terai kita kata kiwan ro ka biang na kimar ka song haki na matang teng kim kwa do ibon amang ide bang ba mai tangkal jor ke jap ani takamnya ban yo tang takaja baka jor kan te ni welcome ni piang sofa ya ki kiwan te inde kidan pagi dat bendeu na sawai pagi dawan kanang ban mat lada kadai makana bagi dan tagido kiwan te inde kiwan lang hi tang bagi turis ai bawan kiwan kiswan mat pagi jing bam dandok kan te tang kena ada ki bamat nama ka kaji temu jong hiru mende nama ta jong kita ki turis na nama ta kita ki pana kita khat na sabar mo ban ai ini jing bam kada ya ki lokal jong ibabon ni ai ngim setsu ini jing set teng gidan ki berkyong oh ini jing set rong sayo bam teng ne compare ndai kalong pat bangin pen mau pat kenang bon bagi jing bam ke ni ba ka ega feedback ba fiyo nakibru na bar halor unu pan mat tungtap ki kinawan gini ki parang ki Jerman itu ki bampan ki enjoy magi bam makan ti teng ini kita karpa ki bam tungtap nomor ba kalau ada nak kado atau kim trem tinggi le aja ka jong ka tungtap ngan nak dau makan kan kalau tang ka experience jo ki bakin ties ti ki bang ke song ki long kim methu yang ni ti kidan ki ba apa Google ki ba I review di sarap enang tu kita kita I review ya kata long mentai kan kesong aga kajing simat kan ya kajing bang ngai i ba mentai kinong rep kila kerantian pan rep hansau te kum nupat pendap man kasni kim kerantian pikirap yo hansau tambah umlong pak makirap tu pan yo kan di ya ndai nadu bagi penlong bagi sedang ya kan kajing ai hansau ini Jakabam di mengihin engkong ibas sedang ya kata kita kapan dari minta pun kiyang rukim dah set hi tau fansau dan tindre tak jeng lek jongi kapen ilinti ya kiwei pat ki Jakabam bagi sang man ai fansau ru ki kinong rap ki sang yo mensim yang kan bandap kinong kim dut jeng kerman ra ndiat mo ladangi pas kayo pat kuno pisam kamla kadukan chane kadukan bepiang babuk pan tungtap
Oh, kataru kadai nong nakaparang yung market 1 GM hakanu kam hibut angkasa dapi la ban kering ipai ba tangkasaru kabiang dapi bu nakajar dapi nang ban kering ipai ba kumno kabaning kong kalong ba gide ban don kan gijing ide social media te ngihapan long nong daga ngihapan update ya ki bang ile patumai kan lagi kajing dengan social media kaya rap kan ba dapi le kanu ru dapi nang ban pen i kapen ibang kapen internet kapen kwa ki bri wan kan ka social media ka dei ka wei na kilat yung ti ba ka bakring ya ki bri ba kamsong ba ki abhi bukan ja dan ni gaja pan tetap siyang kumno ki market ile di kay kumno pinyayo ya to kajing tre ka jong pi kan ha kani ka juk ba juki fast food lani ki jimbam ba mare chat lai kumno phila ban penbiang ki pat ba ban chat yu pan bersimpur upan ni laksan pan do mustap laksan pan do mustap habaje asang pan ni play cafe khadwe beje kat ban play cafe khadwe beje ngila i kumba tu qhe kumba around tu qhe kekat long kata ka pan kam stop continue be hado nakang ka e ka khubor ka ba pidon ban ong ki samla hakan ka juk mentamo ki ba sengkam la jong mentah hoi kalau ngaba sisai kena sama mentah bikin yo kam jam kam tam yang bagi ban expect kam sekali nomyo te ban sangau bikin habli te company dak yo kam makana ro yo dak kam kontrak am kim yo su nong su komentra kan bagi yo kam ga yu te ndai ngapen suri kena sama kalau ba nimde ban chapting dan nang ikwa ban sangkanu ro kam kajik chapting kan don baik tamang nimde ban chapting mungin nong yo kam long ngapa bangastang kani ka UNI Arts Cafe ru ngamdan kata kajing so banong kanja kan long na kamlong ngan le long kan mai ngidi bener ketika commitment nan kajing jengmut bete ngan le baik ka balong kan di kasyang pada kajing start jong simet kan kena semna ba tetapi le ya bandan ka pilih benong bela i pau lupa ya ka kawan kan nong be pinyo i jengai rom ta ka vision pindan ka vision na manta kam ka berfikir kan nom ni ban chule rem tham kan nom ya ban puson ya ban perkhat ban sani bagi jing bet perkhat jong kum no ban sangkam na jong dia da phim saula kra ban clean ki bri bla dan jing tip jing nang bakin yo ka jing sampang kata ka kum no ban sangkam na jong ha gi bun kena bum don la don NTM dai ibun hapat ka jang jong sarkar mo ki ka ajing rap itu buka singkam ni jong na ni ki social entrepreneur dan ni entrepreneur di kasarkan di kekeluar apa nyarap kami itu di wat ikilat di dafim saula pek itu ayat cah macam di tidak penting itu ayat macam ki panjang mana kiru kan asyang pada kajing sebun jong itu kita le sya mencuai asyang pada kajing sebun ke jong ki laki keluar ni aban banyarap di kena samnakan hang ni tinggi nilong open bay itu di kena ibak kwa ini kai di sekolah itu masuk abanong ni fiba ngidon kani ka group called Youth Involved te apa padang kastangnya kani ka cafe ki ajing erap maki te ki group jong ini ki kena samna ki ba sengkam na jong tengarung ada way na kita ki group menchua te entar de ka bangle akum ne kadon ko way ka cafe po Mizoram ha melung lai ki khatian te in ataru ka de ka inspire kalong ka jing yo mensim na kani ka cafe tikadon kawai hama Juli gikot ka Street Cafe 99 markawai pat kadon hapo Nagaland Hadimapur Buna Cafe ngidai ki team member jong kan ka Youth Involved makiru kisdang ya cafe da ka bagiyo mensim nang ne hai kam nang kam bakin le sapang kan ka culture lain dai bagiyo mensim kan ban kring bakin yo kamai im to